Good afternoon, ma'am. Sa cargo courier ni siya, ma'am. Asa dapit inyo ha sa purok waling-waling sa Baguio, ma'am? Waling-waling ma'am, pasulod. Naami di ari kaning na tower nga dako, ma'am. Pasulod ang mga dira ma'am na pathway dira pataka. Pathway pasaka kaning atbang aning barber shop, ma'am. Sige, asa dapit inyo ha ani, ma'am? Unahan pa din ma'am sa may putol nga kalsada. Okay, makasunod ra sakyanan, ma'am. Opo, makasulod. Okay. Salamat, ma'am. Bawas na ko ma'am. Okay, sige, salamat. Ma'am, kaning nanami diri sa may putol na dalan. Unahan lang na ako ma'am. Ay, kanang lalaki, kanang kuan, ma'am? Oo. Sige. Hello, mami ko si Ma'am Joanne. Kami itong nawag sa inyo ha. Sa cargo courier. Sa Dura Box. Oo, sige. Ano niya? Tanaan lang natin ma'am kung imo ha budget ni. Kay ate, manggod ni? Sa atin na birthday ano ni? Oo nga. Ikaw may naka, ma'am, ipa-receive sa imo ha. Ikaw si Ma'am Joanne, ma'am? Sige. Open lang ko, ma'am. To my lovely sister, happy birthday sa'yo. Wish ni ate always tagaan ka and always kang healthy and happy. God bless you ug unta unsa man imong mga pangandoy sa kinabuhi matupad. Unsa man ang mga problema dili dapat magpadala. Laban lang sa hamon sa buhay. Kabalo na unsa ka nako kalab. Kamo tanan. Take care always. Salamat sa tabang nimo kang ate, especially when it comes to the kids. Enjoy your day, your life, and andito lang ang ate hanggat kaya ko, gagawin ko always. Love, respect, and obey our parents. Mao lang hangyo ni ate. Once again, happy birthday. I love you. I miss you ninyong tanan diha. Love, Ate Inday. Unsa imong wish, ma'am? Sa imong birthday? Good health lang. Then, ang message nimo sa nagpaano nimo, ma'am? To my ate, thank you so much. Ako nag-expect a good ka. Thank you. Happy birthday! Naapod kay Teddy Bear, ma'am. Gusto mo? Gabi na po. Then, Bubu Balloon. Happy birthday! Naapod kay, gwapa ka imong cake. Hold ko, ma'am. Let's take picture. Yes, happy birthday, ma'am. Yan. Nagluto pag This is your very beautiful na cake from us, from Red Tails. Happy birthday, and we wish you good health, abundant life. Ani jud ni ang life, and you are so blessed. No, kay you are very loved and blessed kay naa kay ate nga nag-surprise sa imuha. Nag-expect ka ani, ma'am? Wala. Of course wala. Nakadawat ka og text message ka ganina, ma'am.
Yes, kay para dili daw ka mulakaw, kaya i-text ka namo nga nimo ang cargo nga moabot sa alas 3 sa hapon. You deserve all the love from your ate. Bless kay ka man kay na kay ate nga nag-surprise og nag-love sa imo ha. Okay, unsay mo masulti sa imo ate? Salamat kay te. Love you. Wow. Ready. Ay, ani gyud na mabasa ka ng live. No, di gyud ta ka ready, ma'am. Sagdi lang kay gwapa man gihapon ta karong adlaw. Happy birthday ug nalipay mi nahimo ming part sa imong celebration today. And we wish you good health always, Jude, abundant life, and whatever the desire sa imong heart, i-grant na ni God. Happy birthday. Enjoy your wonderful birthday. Thank you, Ayo. So, you take pictures? Okay, sige. Abi ni mo ang moabot karon unsa? Dura Box. Dura Box sila expectation. So, banto ka siya imuhang gipakuyog kay siya mo alsad sa Dura Box. Ano So, na-wrong. Klaro siya kay ka nga nagluto man kay nagkaharina-harina pag imuhang kamot. Unsa kay mo giluto, ma'am? Chicken joy. Ayan, mga ana ni drama kay nagluto naman ka. Yan. Ay, mga pinit, pwede kayo. Sige, sige. Happy birthday. O, bongga kay daghan kay kag balloons. Nakisama mo big ani ron.